Ma obi akwa baba obi 4GC with the name still remain of bofo ba kope afutu sem na me de ma no obi bebu say say obofo afutu sem na de afutu sem no asema ode be de ano oden akire asem afutu sem ma me de ba no akire asem ne sen yemfa osofo ne osofo ya ohene de ebesi yayi asem emfanye afutu sem ma yom Yemusa se ede kra na call mu ntem de enkitahudie ne ba omu mienu ntem sofo ene wo hene no ede enkitahudie ne ba omu mienu ntem ede adwene kra ne ba omu trim se yempegya baya na obi ba 25 years yemfa enkotutu dan mu ne yemfa ne ngoshem na dan ni mu kra omu tutu ne de ne hyem no de na no mu de ye eno se another question ewiase no ekira sem ene hia na nya ne o ya ade bia adwene kire se no nim se ade na o ye nka kira sem no ko benya ho sunsanso se yanka onye na adwene da ne kire se de o ya ne se obepima konanim mepima komanim na kakra betima firima ba because se this transaction etima pia ba nipa mienu ntem a enipakum etima ba mu a it tells you say by all means kasem bi be piem because obi ntimi nkofa obi emma obi se mikokunu kwa da no but nipa woto na wo ya ade a dwene akira sem ya bra bomu no ene bebre nim se o sika we nyansani no sika enye sikani na nyansani o ye wo nyansani ene ye wo sikani ye wo nyansani ene ye wo sikani ye wo fie nyansa ene ye wo school nyansa ba wo ya ade bi adwene akira sem me share movie bi no na a rock tv me fe pass nka menya na nka o kristo ni bia obehwe sa movie ni bi it was about two friends omumi enu ma bra bom no o ma kwa hoyehia mu omuhunu o mu fare ba omuhu ba bia omufo ma bra boni nkosi enti ba akodo e na adwen se ne kakrawa na ekuta na okopem oto bi na eja wanom okoduru o moto ananka 3 cd no okoduru ba bi okono moto yesi 5 cd onim so no mot 3 cd ena ono na de wie e bo price ese 5 cd ono so sika hye ne botom ye 5 cd na emoma ye 5 cd dada nanso aye na ade so de bi be ye lol fa akọ e kira sem ne bi ni o enti otua ese nko oje ne nsesa na maame ne ka kira ne se e 5 cd na ni sika no kura o de tua no so nya sika papa atete nto omo nye tie niye me yehun se abrabom no e wo se wo ya de bia mo adwene nko wachi se akira sem ebesi mi se papa ya odi se enyamena sem nim se sa ade no akira sem de ne bewura fiase a enko hwe na brabo yie e koso wo ya fiem e koso fo ye namfofam e koso wo ye nwumam e koso wo ye nsorim e koso wo akuakuom na asema mi kan osikani o ya de fo no so te ba bia ono so we ne de a ensa kase egu nanim ohun se papa ne abrante ne presika no no friend se maame aden wose papa na nom nsa no na emom sika no opese otua no ompese obetua sika ode mam na dada wose bra wo fra abrante na abrante ne koe okon wose abrante moto na apa bia nom bebre na egu anom bi ka ho matua kanama e kira sem ne bi no matua kanama na onim se oye good samaritan watua kanama ne de oye odefo enti otua kama no owie no ka kire se Jesus ka we lol fefa ko ekina bahwehwe makira kwan na me mwa to onim se ho de ne life na brabo asan ne nkunim die apie oye ade bia dwene ekira asem emrante hene ka asem bi wase se okofuru taxi na taxi ni de wo firi atonsu ede wo ko kejetia na wase fa me drop in fa ko na ade me nko ame ko amema 5 million na o de sa drop in ko ne ekokun a wa no am yekun because we yedufuru pe abrante ne desperation na owo mu nti wa anye ne hwe okobai the next day omko tena ase no mo start is omuli ono ede no dodo na ni ba ne ho so no na ba bi edi na kogina no ne se onfa ono ne maami owo no mfa ne mra onza de na abrante ne ye wa anye na kire asemo odwene sa that instant no ahohiahia na no owom no eno nko ano odwene
ahohiahia na na owo mu no no ho nko adwene no wo dwene wanwene se akirasem bibi betima firima ba wanwene ehunu se ade na oye no bibi betima firima ba ene ya sofudie mu ye nwumadie mu obi kwakokopɛ yere obi kopɛ adwuma kura no awura baabi akwankyira but enim akirasem obi timi kokonfo kwaje konfo aduro de ya asore ye nim akirasem no de ama we de bloodless moja sem bia nim we de bibia nim ebedumre bi no afede no o demand satam no wanfa amawa na de wonim guase na eba yenwene ade bi ebe bi enwene akiri asem hunu sa ade na me ye no mentia obi fa ahodie so hunu sa ade na me ye na de nkunimdie bebrem abrabo hunu sa ade na me ye no sunsun to boni bi ani akire osese kom de wo a omfa onsam mienu enidi kom do set den kura wo do nsa ba ko na bedidi eye ade a mom yendwiri akirasem obi timi position ni nuanom ewo abusuam no aye say we da ache de enkoye we die na ese we wo bright future we na ese we na ese me ka de ahye wo a ohwe me nkuran se Joseph enuafo ni nyina neglect no because Joseph ko yi ni da ye kire o ka kire o se ono that time no so da ye na ni nuanom nyina akoto no nti wo pese oje animonyam de ye nka wo hye but bisa wo se akirasem ko si sen o ya ade bi adwene akirasem ade bi ebesi wa bra bomu no o ya se wo be ya ade no first ne wo so odwene ne se ade na me ye na de mbekwa kosi sen sika na me gine de mbekwa kosi sen be ma na me ne koda na de mbekwa kosi sen ene ya sorry ya ye bibia ya nwene ho ya adwene sika because you wura sorry dem kura ye de sika na ato ya adwene be bo afode be yesi menka say yo but ye wura chifi say asori dem ye salvation area but then ye salvation afiri wo ene money say asori atani to be bank asori bitimi pon na bank ka si ho no abeje correction ni nyina straight to bank na big company bi wo ha omo ye adwuma no wi a omo de money power akọ na de ko. It tells you say how much money they are making. And carry them can problem. But busa ho say akirasem ne ne sen. Nyame apede na wo ye na na say wan kasa wa apede na wo ye. Ye ya de bia mo me ade it dawns on my spirit say me kan kire me nua bia o hwe me say ye very careful because enen ye sori afiri ye dem ma ye nim akirasem. Say free high corner, ye nim ye besie. Entiemu say ho say menza obi agye na japade. Amakoto to mansions scarce bebrebe na ameti ba akopemu no. Menza obi akwaje ne ho niema nyina a emo one cup kura mintimi ni no. Sabi mititi sen. Obi wosika na onima no. But o still ho hia ni bia ne last hour won ho na still o pass agye free nsem. Akirasem Bible asem ko se do yonko se wo ho so do yonko te se wo ho a wo badwene kirasem ehunu se sika na meje afiri no awurade nkan sa asem wan kire me eso me si awurade si kirasem o eya na me kra ya me ya toro bi ya me toa o na me vibrate na me toa na me vibrate what are we doing with our life? I said we the Ghanaians and we abuse everything be anyame de be man be ya abuse no. And now TV show enima epiepie koba na airtime ente wodie no ntwaso because empanifo wo ma omo nwene man no ho ene nkura no susu wo ma omo nyina esua ya se nkura esua empanifo anam so ente ye hwe de egurumi ba it tells you say your next generation omo beba no omo kura do be hardened than these people. See antrasi anwene a ebedu mrebi na mehwe Captain Smart as a program anopa no wase mpanifo ma nhwe yi a youth no abesa asore abum Captain Smart ne kan na ma ye din na se Captain asema wo kan mu odu wase se ma nhwe yi a mu ankasa mu nam ho ana nkora na asore no mabum eye no kora soso because a hungry man is an angry man. Won kwa fagana foto wo sika ni nyina na wasesa gu bank account mu
wan fa anye adwuma kra o Ghana ha na benefit o man no wo de o de akogu account foreign account owura fi se owo da ho ma e chirasem ya de a ho na wo se adwene ko ye de o man na se wonsa se ye ma o man nko yi wo de wo se wo dwene wo nko a personal interest enti wa ma o man no ekwan ene ne ma wo se ye ma o man mpuntu oba creative jobs man go for ye no wo se no o de fages na awe o mko rekọ na chirasem chi yare na ada ho a e no abere gan na sika bio o menye very careful na chirasem no de de chire doso na mbisa mpanifo no se enti ya o mo internet tv ho ana e bisa mpanifo no se ya o mo internet tv so ana send ma me na men send ma bra double money do this and akonfo agi tv no so oboso se bam for 2 million beji 30 million for 5 million beji say for appointed tuntum beji we sa niema na ekoso ni nyina nti Ghana mpanifo ni ha na eniema e wose e ma attention koso no se de be ya ene nkura na e ba no omom peke sa suban ni bi no ye ma attention ko ho gise sebi ensema eni nyina so eno de sori ani oman ko ni nyina ne de adwen de akire ne de adwen di mama lenda ne afia so asnega sebi omun se nhunu omo ye ne de adwen di manase ene agrada mon sem bi omo ye eni nyina so ne de adwen di computer man ono ye sofu ana ke enim se obeka nyame agire no na ono ke kanse nhunu se me be gina puppet a na ma ye nyamedwuma no me sifoma na ma be ya asante ni suban na se computer man person o kire se wo ya asantini a wa no wo ya computer man asem o person o kire se wo ya asantini be ma de a wa no wo ya wan sabi ensem hunu sei na de betena tv so na se social media na too cheap se everybody be abetena so na o kan de asem na wo kan no onwe ni se asem no e kire asem or per views or per trending but a chirasem e kodru ba bia enwo so duru a obehunu so waka nkwasasem ka se oh me de me gina property a me suba nko me si forma e na me ankasa me mu me yi me suba adi uni problem but o ka se me si forma na hu ma santi suba dia na che se o pese o che se asante man no ye nyina ya no oya look at kasa we kasa sofu mu a obi wa no ka Uyani abeka say touch not my anointed and do my prophet no harm. Sa anointing way everything. Which anointing? Mummy and Fanya me adwuma no mummy and Fanya me adwuma hunum no. Nyame bai wa me hunahuna nipa. Nyame bai no wa me hunahuna ene ye di sofudie ene positions ene hunahuna nipa. No, you should stop it. Owo eda mansan ko mo bia beko. But busa on say wo achi no achirasem ya wa so for kuku dem ma gigigidi no ma wu ko busa on say enne no ma wu ko no me mam obia function adwene mu say so fu wu ebebu na ten asore ba wu ebebu na ten ohene wu ebebu na ten president wu ebebu na ten obia nu wa ye bokoko obewu ebeka say we do e high rank we do ye saint ye mu na ten enti wo ya de bi adwene se owuo eda ho enti achirasem obi wo hunu sika na ne wire fi wuo obi wo hunu sika na ne wire fi se wuo kura ho obi wo hunu sika odi bone kura wo hunu because sa papa yi mienu yi senye sika pebone na asi o madwinima enka nipa a wotinkwam a wutimi sore de aduane ma ne se momfa aduane nkoma no nanka at long last ye be no wakunu sie no asore ufie. What is going on? What again adwene kura ne ba ne tirim? Greed for money. Yeah, they are very careful. Na chirasem e doso wiase no o ya dia make sure say untie onua bi fa ahodie so o ya dia make sure say ade na wo de ye onua no kai hu ni say wo ye de bi di wa nya ode me a principal person me hu ni say ade na me di wo no enyem wo di mi enyem da me mfa ni da obi oni me life bi enim say me no nante a me ntia na so da me hu limit ba bi e wo say me pem
So we a bear man now your bow no ansua and for barriers. What do you mean go anim? Unu obi anante ahun where your barriers or barrier no baby a limit pem. Unu obi di nkoma hunu say say nipa we aha ne wasem ni di nkomo pem. Because one day your best friend could be your worst enemy and your worst enemy will be your best friend. Asema legendary Bob Marley kan no eye Bible masem kese pa. Because only your best friend knows your secret and he alone can reveal it. Or enemy no. Bible say fear your enemy. I'm telling you now, fear your best friend. Because your best friend know your secrets. Fear your best friends. Because they know your secret. In life, only your best friends can put you down. Your enemy will never put you down. Because the reason why your enemy will never put you down, me where am time for? Me I don't bother me preaching the kwankran. Me knew who time. But obi be envy obi a na your best friend. Ube who obi any bi obi a no be hwehwem na na damfo. Me wani be dan kobre wotamfo. Wotamfo the range over akra ba who say dab tefre ka enye ofe. Nti wani kura nkobre no. Nti the only person obetima ya obone ya wadamfo. Yenye very careful with these people close to us. Ayaya de bia yemfa ya adwene ntum se echirasem. Obi bo onimo se nena misua echine bi masirio enena media rehoa echine bi masirio. Oh, saa nyom no enam saa ka kire o se enena me wa ho yehiam se wonya madamfo a me yeyi a you can never be my friend. A wise person e kasa asem no. Because you won't comfortable with more because of what they see you can deliver enti na obel. But say anywhere on mount chebio sanko for me am gina hoyi. I always say at the time I'm here on one man chain for my aider. The opportunity in the bar, I don't need you as a friend anymore. Because what can you bring me? I want anything a jam already. Now me hoya me hene wa ntime anwidua ama me. Afede makobia ya wi ase me nwidua atima. I don't need you. Mumma ye me ni na ho because we ase ne wo no. So wanye very vigilant. Obi be pia ma do na asi ba bia enwo so do na asi. Obi be ma do na adi aduane enwo so odi. Obi be mo akowura ba bia enwo so owura. Obi be mo yade enwo so obeye. Obi be mo di aduane enwo so obedi na afede obi hu se ekira sem no na edi unya. God bless you and never to asem amade ma ho. Ekira sem no. Aha nam de besi. Edina still remain above for back. God bless you and stay blessed. Bye bye.